Parang yung steak. Wala ba yung nagano? Alright, mapaspoon magnet naman na kaya namin. Kasi nga mga pagkaon, tinawanta naman namin. Naidlaw ako, it's been a year since I went here. So, kaunon na naman yung mga pagkaon nilang aperte ka namin. Let's get it. Wala na lang yung lock para hindi ka Hello. Kansi. Booking na bar. You wanna do? May papa, patata. Wait lang man siya. Okay. Anong gali? Wala ko naman yung event. Usually, naman sila 5. Spoon Magnet. Sponsored namin ni Ma'am Jane. Thank you so much. Sa paghatag sa some privilege to eat here sa inyong restaurant. Kapalitin ka namin for free. Thank you, ma'am. Thank you so much. Spoon Magnet kag Miss Jane. Thank you. Sarap kami dong.
Mayang gabi. Hello. Thank you, ma'am. Ma'am, charet. Dam ka na ba yun? Oh, bongga. Wala kayo tagawiyat. Ah, di ba? Palawan Squad. Palawan Squad. Salamat din. Thank you. Thank you. Makalinis ako. Thank you. Thank you. Wala kami. Wala kami. Wala kami. Palawan number 1! Babasin nyo. Babasin nyo. Bye-bye. Thank you. Thank you.
mo, balikan naman ko. Thank you. Wow! Oh, your fish are... Ay. Langga-langga ni Chef ba? Tilaw na po. Ano? Rob. Uy, uy!